Wingo le tuam bes besenga fa le nganga be fa fonga mai mo mai lo tanto tunu o le nei foi vai ngo le tai ao e fai uma tau lunga tuai le sauninga lotu na saunia mata pena lana au ona le sunga i le fa fengainga o le kalesia o le Samoa Worship Center mai vai te fou tinga pasta fialua vai lili tito manatu le nei tai ao maua fa mang fa le nganga molo tanto tunu a ole ia lausu I fe au mga ruenga o le nei aso o lava singa foi ma whaatam so a le inga a ea le tapu inga mau ta mama tina maa te tua ma le nofu te talo mai a au auna le tua I whata whaitaulanga I fia whaapena ia tātou whanau ia onga. Mo mōli le whaatai tele le au auna le tua nei tae ao le sunga le whaafengainga ea mai le ka le sia o le Samoa Worship Center I vai telefou tai ma le upu whaawina le tua sa mawhaio na whafongaina ma launga ina I le nei fo I tai au fou. Tātou a mata I le tua, tātou wholauwa tasi ma le tua, tātou whaiu I le tua I le nei aso, le tau mate, tātou te maua le pui pui ngā malu I so se tafa ma so se vaenga le lalolangi, tātou te whenga soloai ma tātou a ngai ai, I o tātou tiute mo tātou whaiva. Ia, mai se foi, ia maua whaamanuianga mō tātou I le nei aso, malona file mo mori ai whaatai tele le au na le tua so ngare whaafengainga ia pasta fialua vai le tito tai ma le tāpena ina o le sauni ngā lotu I lea tae au ma le tae au na ia maua se upu whala e au e whaa manui ai o tātou loto ma whala ei tātou I le taritaha wha le nganga tātou te tū ma te te ea tui ai ia iu whana whana le ri o le laulangi le nei fo iaso la tau ia ai o se mai le vale wati nei vai ngo tātou whaasalonga o te varu minuti o na tāle o le fitu te whewhia e whaatalo vātu ma ovolo vātu I le nei tai au fōma le nei tai au manuia le ala whai mai o le tātou o tano I whangunga le nei whaatalo vātu mai lava I maunga te tele se iau o I maungaiti mai se o le tāpo e ngā mau anei o tātou ta māma tina mā te tua I maonta malawa I no mawhio anga ia ea au na le tua lo wha no manu ma tālo talo I le langi a wā manuia se saa mai runga o lo tātou o tano. Ia le ngate leo whaiva o tātou teitai, pia nei eile nei wā I aso I le wharousu o le pāne mene, ia e meisi o le wā I ili ma lau I viu, nisi o tūla whono, e manatu le mālo o tūla whono e manuia ai Samoa malona lo manai. Whaatalo fōi na mai moa ma le whaafonga mai e so se a inga lava I maota malawa, ia e ngate lea o le malosi o le noo, ea mai la tau lo wha moe I ai malo sianga o nuu mawhioanga o a inga mai kalesia malo tātou o tuno le ngata ea I uso matua whawhine a ea o lawa le whaatalofa le porkalame I nei whanau le nei tai au tā pena mausu ea wā onga o le nei aso le ngata moi leo na mātou whaatalofa whapitoa I le nei tai au ea te oiolo e mai moa ma e whaafonga mai te tono New Zealand so se tafo New Zealand o Australia, o Hawaii, o Amerika, o Kanata, o Leatu Amerika, o Japani, o Saina, o Leatu Asia, Afrika, ma Leatu Afrika, e maise atunu o le Europa, o loma fai, o na e maua mai e tātou whaasalalaunga. Talofa lava. E moni lava, tātou te le so o tino, e le so o toto, e le so o ano, ea au tātou a inga lava e tasi I a keriso. Mea lea whaatalofa, ea ma whaafiroa e tuai I le ala whai mai whangunga lei ai mai se o le mai mo mai le nei tai au. Mai whaasalaunga a le tautua lau le teo le 685 radio o le kalame o le 685 morning show e peo na te tala alo I ai tātou whaasalaunga e le nei tai au le aso lulu le aso sfulumare iwa le nei o le masina o au kuso lua afe lua sfulumare ono. Tātou vi ia ma whaafataia le alofa maleanga le leo le tua tai mai lau tauso I fua ma lo mātou ola, tātou toe whailoa I lunga o peau ngaru le ea ale a tātou whaasalalaunga. Tātou moe fo I le pō na pō I tō whanga, ea ma moenga, tātou peia I tātou ni tangata ua leise wha moe woti. Ai whaavetai o le tua na leo ma pui I lau so I fua ma lo mātou ola, I lau ainga ma lo ainga, lea o mwhai ei o na toe whafangu I tātou. Ma wha o popo le nei tai au fōu, ia I tai au le soifua ma le ola o le tātou tano. Sanga I ane ai o le tai, sanga I mai ai o le tai le nei aso, tiute ma whaiva,
ai mai se ia o le tautua le nei alau le tio le 685 Radio Maripokalame o le 685 Morning Show. Tātou mafuta atu se ia whamuta mwhangata pe atale iwa i le tai au nei. Te whaminute le fitu, hei wha mo le tāle fitu le tai au nei wha mai mo le tuno le ora i wha salawino o tātou talafou mai a Nathan e Sarah. Ai o le au whaita wina le poti o le tātou talo le tau, wha mawina le ofisa le vai tau le peninsula i mule noo i le afo le rima i le maweao le so. O winga le tau le so o au savina le mata o polu o le ufitia ai pesa moa mai au mai au mana i timu e a fiai le atunu i niso taimi. O le tātou talo le tau mo o polu le so e matele ina le lei winga o le tau, mo sava i le so e matele ina le lei winga o le tau. E leo iei ni fautuanga po o ni labta inga mo le atunu i le so. Li poti nā le tātou talo le tau le nei tae au e fua iei fuafuanga, tāpenanga fo ia le tātou atunu i le nei aso. E le mawhai ona tuua i lalo ia la mātou tuua lalo ma le whautua pea. E lo tātou atunu i le tūlanga e pei ona iai ia le nei vai tau ia ma le tua ai ngā tau le o whenga i nei masa moa le lava mai ia la patainga ia ale ofisa le vai tau ia mai se fo i nisi o mata ngā ruenga ma wha lapo tonga le malo e tuua lalo mai ai le atunu wha mole mole se tautua nā aua le susunua ta ia la pisi pe whaini tāwhunai o lo tū malo si mai le tātou malo e ala i le vaenga nei o le safesa po o le tinei mō e whautuaina ma tua lalo mai o tātou tunu mo tātou ainga wha mole mole e a se i sila silane le tūlanga o tāwhunai e a ma le susunu o le ota po o le la pisi e ono tupu pe tūlai mai ai se mū e a ma te le lava le whaafita auri e ari e mailo tātou. Tino o vaenga ia, tātou te ngā lulu e whatasi ai e pui pui o tātou tua oi, re ngata o le ainga te rua tua oi, ia e mai se foi, ia o ni whaalave lave te tele e tula i mai mawhai na ilo tātou. Tino, pa talavatu nei te au ia tō via tofa, ta lofa vi ia le tua le nei tai au fou, o le tātou talo le tau mō au kilani i le so, e awe mai o le talo le tau mātango fia le tau langi le leifa solo antu, ai whaisi malulu e fitu tikeri le mawalalo le temperature, ai o le malulu tele o savili o le alangona i le malulu tele tusa ma le tasi le tikeri, o lea o iei mātou i le tau fesuisu iai, e mawhanawhana nisi taimi, ai malulu nisi taimi, o le vai ngai reisi lusu whai tū lai tū maupea winga le lei o le tau ma le mawhanawhana, ia i vaenga o au kilani ni usila. Te lo le ua, a matona luane le mawhanawhana mo o tau i New Zealand. Ea ono le tūlanga malulu sa iai le nā māsina na se mwai atanai. Tarawati a whango manu ha ia kopo take Ioane Bedin wha savalu nā lam. Ea le whatoa le la tāle whai a o tau i nai Melbourne, Australia. Ua levo no tau usu talo whai. Ma lole un sai. Talo le whale peo Penny Allen, ti lo ia lau whai le vasa, se wai ma seia, sani fata, ma loli le usu pōma ngele, lo fatu manuia u favor nei tae ao. Ea, va talavati a Montini, sio sianga tonu, va tai pasta mo le fa malu si au nei tae ao. Ea, manuia tele u favor Montini. Al Sofia, talova lava, va tai tele ma vutamai, talavatu nei tae ao matango fie i leanga le leo le tua mai a sau fatu. Ea, pe fo i o sefa mawhiti, good morning. Au kusof puleai talofa lava le iunga whamuina wa talavatu nei tai au manuia foi o whaiva i le nei aso. Tupuola to soni whawangali mai sa anga i siumu manuia tele nei tai au la to wia. Maila teiden sa foi wa talavatu maila nei tai au wa tail mavuta mai. Faulalo talavini, good morning. Wa talova foi ia le au pepe pile Ioane mai o Tarai New Zealand ma loro soi fua manuia. Talovati a sayo a lupe matasila mai i Queenselani. Okay, malo sayo fa taina ma vuta mai. So wina tu yali tu langi Queen away. Good morning. Mary Tateo talovalava fa pe fo i fia ma mea. Talovatu ma ofolovatu mo i to umalava. Olo mo mai taro fa sananga fa taimo oe ma ila to le ua ma fa na share le tato live nei le tai ao ia ai ole tu olalo. Pai o lete mai mo mai whaafonga mai whesoa so ni ane share le tātou live, follow le tātou Facebook page. Ia ma awane ngalo o na subscribe i lungo o tātou YouTube channel. O le 685 Radio YouTube channel, o le siapo lau tele ma le 685 Production. Pa mone mole ai ai foi sa uo,
ia o le subscribe pilunga o le tātou YouTube channel, share iai, ia mawhai iai subscribe pilunga o le tātou YouTube channel, wha mole. Ai ua, tātou no le fitu, si mai ana mai mō le whaafonga le tātou tunu ule roi wha salawino a tātou telefone nei tai ao, mai a Nathan e Sarah. Telefone lona roi wha nai le vaenga o tātou wha salonga e pēna whaafonga mai mo mailo tātou tunu ule na tāpenaina ma fonga nātu e Nathan e Sarah. Sila fia i fo ele tunu umena tupu lo tupu ole a te tupu i lau whanua sa moa ne fo i vai taula tau via. Ia meiso le tula fono tau wha ofi leo loo pisa pisa o ai lo tātou tunu. Ia mai la tau e sila fia. Ia le tūlanga ia o le tūlelei ma le tūlelei mo sa moa ia e ala i le tātou tula fono tau wha ofi. O le amwhauna e toi mai mo ma wha whakamai le toi wha salalawino a tātou talafou pe a tāle valu i le tai au nei. Ia, ai tātou tālo sia fo i le whana uso le pāle mene, e le anga le leo le tua mau pere mālosi, ia o tei tai o le tātou mālo, ia e le ngata i le whionga fo i le whonga whitalai o le mauta whono le pāle mene, ia mai se fo i o le whionga le li pāle mia, malana ka peneta, ia masui ma malu umo o le pāle mene, ma le au whai ngā ruenga le mālo, leo le atoe whanga solo i le tai au nei, a foreiva, ia le asolona lua o le fono uso o le pāle mene, e il talitununga o le alotunga le o le fono uso o le pāle mene, fato a ta ape lava pe fato a malo lo, pe a mai au na pasia umatu la fono tau fa aufi e lua, le ana fo le sia, i luma o le fono o le pāle mene i le aso ana nafi. E pasia lava, o le wingo la ufa mtalanga e te lele ava noa, o le a foi i a le fina watu ma le faalia o fina ngalo, ia ale tua ngai, ia me se fōre sao whaapito ma la tō fōi vaenga tūto tasi, e te le lava le awa noa e pāsi ai le tūla fono nei, o tūla fono tau whaofi nei e lua, ia ona o le mālo si angalo i o i le mālo, po o le whainu mera o whaipule tō tele, o lo i o i le mālo e pāsi ai lava tūla fono tau whaofi nei. Ia ai pei ona, whaafonga mai mo mai tāru talofou, o toi wha manatu e le taitai o le tua ngai tui le epa i ono Dr. Sailele Maria le ngoi. E ale fast furu tolu tau sanga taru ai masalo po le tasi iwa walu tasi. E le ana tula i mai na ua le taria ina le nāwhai ngā mālo sa i eile tua lalo le IMF. Ia po le International Monetary Fund. Ia e wha te tau lava i le tūlanga tau tupe alo tātou mālo. Le ana i uina pull out. Ia pe wha mamulu ese ia le IMF mai le nāwa i tau. Wha maamulu e si ai ma le tele o atunu o pa anga wha wao malo Samoa. Le ana tu o i Samoa le e. E a to e mana tua le nawa i taimi pe a wha pe o tau ngalo i te oe. E siri ane ia i lauta mama lau tina. Ia po nai o matua po ame na te tupu le nawa i tau. O mena te tupu le nawa i tau. Na solo te te e tangata whai ngā ruenga le malo ina ua leise tupe. E te tongi ai. Ia wha tasi ai. Male le ai o ne sikaleti, le aini o loa, e le nawa i tau, ia ona o awhianga na fia ilo tātou tino o, e le teimi tonu le ana pāre mi ai, le awhionga le tama a inga, kua tama se efi. Ia, e moni lava e le peye, whaima whai eisu wanga le au porkiki, au te iloa i la tau na sāwa vali, ia i le savali te te le pisa a i nawa i tau, na la tau la ngona ina, mea na tula i mai ma te tupu mai le nawa i tau. Ele ila ngona e tātou le tātou au ngā tūpulanga. E ono vai teimi nā o lea la iti, ia. Tasi iwa walu tasi au te loa, ia, whato a tonu nā o tausanga lau te lai titi. Ia, a to e wha matala nei la e siau ta māma siau tina. Mai siau tina sa whaiaonga. A to e wha matala ina la le soro te te lea le pisa a e matau tia. E usu mai tamaiti a onga i lea onga, ia e whai a onga. O e whaintou ngā rue, o io e whaintou ta alonga pe te oi a inga, o leini whai a onga, o mai uma whai a onga i le sono te te, e o i ngā rue ngā le mālo, talu ai i a le nāwa i tau. Salo le tasi nāu vaenga, leo te tau mai tau atu, le e to e wha manatu, e le te tai o le tua ngai, e ono to e tula i mai, pe au e na wha maa mulu ese, tātou pa anga wha vau mālo. Le foina pipi i eile fina ngalo le fionga le sao wha pito, ia me Naomi le aso nafi le fono uso le pale mene. Ia o mea pito siri ana taua, o le mana malama.
le anga e whainga tā lava le nei vai tau, ua toso lava ia le vaenga le tangata ia e langolangoina. Ia, ua tinga lava na vai atu reis tangata o le me malai ai, o ia malona to o lua malana whanau. Ia ai ua alu lava ia ai, ona o siana vaenga wha upu whai. A o olo i me wha penei, e reini vaenga wha upu whai e whai ai. E te mawhau whau lo loto oe, o whea atu tu wai si au whanau ma si au ainga. E le tūlanga e pei o nei ai, whaai unga o tātou te tai. O le me fwoi lea, tā ua ai lau pito la au ma le tātou ngaruenga. Tātou te talo. Tātou te talo mō tātou te tai. Ina ia whapenao na sosoani le tua. Ia i le tūlanga e peo nei ai ia whaai unga whai. A wā a whai nei e sasi whaai unga whai au tātou te tai. Ia e le mawhatia ai na o te tai o le atunu. E mawhatia oe malau to o lua malau whanau. E o oa i lau tama nai tau ave lo manawa tu lou e le whanau mai. E mawhatia. A o le mea na e tā uai lo tātou whaiva. O lo tātou te talo mō tātou te tai. Pray for our leaders. Ia, le whatalo wha mai tupu ola tō soni whawangali. Tolo na o savali e le soro na. See? So these people, tangata e tupu ola Malaysia waenga na sawa wali ai. Lātou te la ngona ina. Na ngona na tūla i mai te siiva walu tasi nā vai tau. Whatalo whati Arietta, Scanlon Nelson, Robert Bitterson, ia, Nite Emma Bon Aulai, Faletoi mai kalaistete, talofa lava, sieni se loti ese, lene ngā uta, whapea foi kuresa faletanga loa ma mele ulisese, whatalo whatu ma ofolo whatu i le nei tae au, ma lor soi fua manuia, ma lor soi fua maua. Ia, tātou tūpe i le tua le nei aso, lava singa ma wha moe moenga, ia au manu le tūlanga i pene il fōlaunga ma le sāwa linga sā moa. Tātou te talo fo i le tua e pui o tātou whanau o loo atu ia onga. Ia maisi o le kolosi nungo le awala ma so o se mea ia ngai ai. Ia i le pui ngā malu o le tua. Tālo vatu ia sā ili ngā noa ma vaenga. Pa tālo va fo ia hei lala a foa. Ma lo le usu nei tae au. Pa vtai tele le mafuta mai le nei tae au. Ua lu ngala lo ma tā upu o le tūlanga tau porokiki ni usila ma Australia. O le tele lava o pō. Ia ma vavea o te mata lava i updates fo ilea mai New Zealand ma Australia. Ia mo vavai fo ia ui e le tūlanga e pe o na iai me o lo tupu mai New Zealand ma Australia. Io e. Ia o le whinunga la iai New Zealand o le pālota ia November. Ai ve vela fo i whinunga Australia la tō ia. Ai mana tua. O a whai unga whai a mā lone i lua. Pele lei. E a fia ai tātou tangata sa moa lo alala mpapa au i tono New Zealand ma Australia. Te lele a fia. E a foi langa au kau interesti ai. O te mawhau whaua uia. I lau whanau lana nofo ma o ngai o. Boa fianga e te tupu mai a la tau pe au i na tūla i mai leisi malo, Malaysi malo. E le tūlanga e pena iei New Zealand ma Australia. Ma tala novo i masatasi o uo fai pisinisi ana po ova malei tūla na ma tala noa i ana po telefoni. E fai lana pisinisi tele lava i Australia. Stama sa moa. E fai matala e foi e stama le tele foi o a fianga o el te mau a ingo Australia la tau ia. E a mai se foi o campaigner a foi. A vaenga wha upu fai i te tonu a Australia. E pi ma losi le sau o le vaenga le a tina po le a foi. Te mai tai le o Paulina Hansen ea. Le One Nation. Obviously, siri a le a foi. I si tamale ai ana po i Australia. Ma tala noanga. E le tūlanga olo, e le polo kiki ma vaenga foi e taki fia malam lama i foi taita. Pa mai le tala le tangata. Ia o au ia. O na ia. E le o ango mai al polo kiki ngai Samoa. O fa, ai sea. Pa mai le anga foi o kere o ngofo i Samoa o leo ke ngofo i Australia. O ngai moni tae nga ia, malalona to olua malana whanau, ia le tau whatulinga ma whatamu enga o porkiki Australia. A wā a whapea, o le ale me tula i mai. O le ale manuia, o lana whanau, o lana pisinisi, o a wā enga e manuia. Ia siri mai fwoi leo sta mai tūlanga o tātou ia loto i whane nei Samoa. Tau mwhai fwoi le whamana malama. Ai pe o le mānei o le sila fia nei o tāru tangata fo i leo lo lalam papa au i New Zealand ma Australia. O a fianga e tula i mai mo o tou.
pe a o ina tu le si whainga malo, e pa u le si whainga malo, wa lelo loma nei whainga palota. Talo whatu ia M.L. Kessler. I was form 4 student at Paul VI College when public service strike, nā taimi. See? So, lisi tangata lea. Ia e malama lama e le tūlanga e pe ona iai ia, le strike le na alu. Ia, a talo watu i le nei tae au ia au whai e li fasa whaaso tau loa tani elu. Ia, tō vio tofa, tō longa taua ma tau tia le solo te te ele na over aia i se ata o se puaa, masana toloa i whaatusa i ele pāne mia malana ka peneta le nāwai tau. Wow! Io ka kere roe ka ika e pego whako a korua ka kausanga. A le vaenga mātu tua le comments mai rea sa i ai sa vali nāwai taimi. Vai lua tau noo whale mai ia, ma na ia le tau longolongo mo le manuia sa moa tātou tu i le tua. Tālo whātu, ma lo vai lua, PJ se lau, ma lo whaiore whaiva PJ alo whātu, tone tu lima, ia, tālo whātu mai o hepa, au ki lani ni sila, taina maa futa mai. Ve vela i o mātou i nei sa moa, ve vela i o le tau, i oe. No le, pētu fwela o whamtalanga nei le tae au, mātou tala noa fwoi manei nisi au whai ngā ruenga le tīnei mū le aso nafi. Ai tā uai ni whato amalanga mai sa vai il whai unga le vai aso nao, e fisoso ani e tau tapele mū fwoi le nai sa malai urumpu a pua. Ia, e leo malo lo ar mātou na iatu ma le tau longolongo. Le tātou o tunu, whamula mole, tau tua nā, o na sai le fia susunu o la pisi, ea i le tūlanga e peona iai, o loo whautua mai le mālo i le tūlanga e peona iai, ia le vaenga o le tine mu whamula mole, aua le susunu o la pisi, aua le whaiane tafu nai. Wa ise a tingi tanga fo ilele, ia po o se rubbish bag fo ilele, tui e te tonu la pisi, ai tui lungo le, tu ilungo fata la pisi, o atu loli la pisi e fui ave, tato wono sai nei vai taimi, ona o leo tato iei le tau le au nino, mātu tūre lau ele e tau le eise timu, mera lea ona sai lo tato o tunu ufa mole mole, leanga atu tupu mai mū po fa le tonu, e a wha ina i le tele o isi vaenga o lo tato o tunu. Ea, tō vi o tofa e alu le te te e alpisa a fato asfulima o tau sanga, se meliti sa vusa tala no manu tai au manu ia nei tai au la tuli masine malu good morning alo le usu nei tai au pa tai le mafu mai ona na fi foi lena fai ele fo no usu le parliament ia e pesa to mua laile fa to tonga ke roe o makke mai ala matanga e tofi nei le parliament ia tea beato au fa fitaia o sa o le la makke e ya te lo fo ya uia ke do ese foi fina ngalo le tunu au te lo ya uia o fia na o vai atu ua award te le fionga le pale mia le to feminista ya te you know wai elo tantununga ta ilo ya elo tantununga o paia inga fai u le to ino te o matua valu su fitu tau sanga o le tangata pito sili na matua leo le fono le pale mene valu se fulu fitu tau sanga e leo te mua foi leo sa waia te ai tono le parliament. A o le winga o la whamtalanga. Ua whaai ula na Korea i le tofi minister. O te whawhetai ana nafi ua pale mai ia le toina, ia tulou o na tawhatafa i le tofi minister. E o le te talo le polokalame la ua fionga le minister fōa le kāpeneta. Te apeato, maua pea lou soifua. Maua lou malosi. Fa o popo le tua ni aso lo so i fua i ele fa malo longa le tua i la u fionga i minister for ka peneta sanga yane ai o le tai manuia o favor ia mai se le tapo inga si o tu malo ainga mai fa sal le anga fa moli toi fa mnianga por kala mo 685 morning show e le fionga i minister for ia te aperto o nafi foi na fa tau ai ia le tato pule fou o le ofisa su e tu Sicilia sa moa. Le ua pale mai ai, le fionga ia wha moe tau loa wha sa valu a siulin. Ma loa whai o le whaiva. O le whiriwhili o wha sa valu po wha moe tau loa. E sui tūlanga i le fionga fui mono Camilo a Fele. Te le tau sanga. Wha pēnā o na ia tau weina le to finga.
o le su e tu Sicilia Samoa. Tau ta ia e lau fionga fui mono. Ai alo mai au faiva lau fionga fa mo tau loa. Manuia au faiva o tu le mai. O le tasi le o fisa pe to sili o na te le ta ua i tu tonu o le tātou o tunu. O le ofisa le o le o kika e a po o le ofisa le o le su e tu Sicili. O lo fai ngā ruenga iai alo po poto malo ata mai o le tātou o tunu. Na whaau o matau lunga mai ngā ruenga e a maa o onga i universite maua lunga i atunu i fafo ma Samoa nei. E a lea ua whiriwhilia lea fionga i a wha moe tau loa. Tele tau sanga o ngā lue le ofisa o le pule o le su e tu Sicili. O le mea lea manuia o whaiva wha moe tau loa. Sanga iane ai o le tai a wale tau tua ino Samoa mao na tangata. Wha manuia tele le tua maua lo malosi. E a maua fo ile a tamai wha moe moe ile tua. E le lango ai o whaiva lo filima ma lo o tau ofisa. Ia ele tu langa o tō whinga e peo na tō whiai. Ia i tō whinga maura lunga le malo. O ana nafi fo ile na whātau tō ai ia le sunga tui le toa. Mai le tū malo sa whatalua. Ia ina ua mai al whainga pālo tala i titi tanua i nei. Ia matoe manu malo mai ei ia le sunga tui Manuia o whaiva. Ia ele tūlanga e peo na iei le tau tuaino upu whai o le atunu. Ai maise sio i tū malo sa whatalua. Pa manuia le tua, au iai le tūlanga e peo na iai, ia whaiva le pāle mene, ia ma le tūlanga e peo na iai le wala a wina, le sunga tu ia le toa. Talo vatu, ia faletoi, ia ele nei tae au, sa o le lei, e solo te le pisa a whatoa se fulu o tau sanga. Sa over ai, e mawhatianga o si o tamaa, Manai o brother mātutua. Wow. Fiti Saifoloi Seyuli. Good morning. And Talofa 685. It's 4:20 a.m. from Sydney Osi. Manuia Porkalame, Malo Fiti. Moe Faitasi, Manuia Nei Tae Ao, Faftai Tele Mafuta Mai. Ea Maika Aloi. Morning. Morning fa maoni lau tala i le solo te ele fa longolongo atuai i Mount Albert Aukilani. Fa talova fo ia Tavita Romano ia mai papa toe toe ia Presmais Presau manuia le nei tae ao. Ia, tātou tala noa ile tūlanga o le solo te mapi toe fa fo i tua o tātou mafu fau. Ia ona o tūlanga pio na langa ngā aifina ngalo suyu sa fono le pāle mene. Ia i mata upu e maiso le tūla fono tau wha ofi a le Central Bank. Au la ua tua la lole i le atunu. Sila. Le lumana i oe malau whanau. Ia na ia mauai sou malam la maanga. O a mea te tupu mai. Po o mea le lei, po o mea le lei. Au la na maua sou malam la maanga. I le tūlanga e peo na iai nisi o tūla fono. E leo se mea e whai e manuia ai na o se vaenga wha upu whai. No. O le mea e whai e ke wa ai lau whanau. E te wa ai lau to lua ma lau ainga. A pa sia le tūla fono. Wa wha manianga e maua e lau ainga. E fua wha pena le whainga o se a kako wa mio. O le porokiki e le wha penga o se porokiki e whingau po o e malo si le whingaunga. A o e ko kere au langolanga. No way. E ke wa ai lau whangau. E o e lau whanau na e li whanau mai. E te wawa ai ei po a fianga manuia e ma le tūlanga o le re manuia. Talovati a Sheila Ropati ke pau le vao le mafua. Talovatu maofalo vatu i le nei tae au fōma le nei tae au manuia. Talevaru whaofonga mai mo le tunu i toi whaasalawino tātou talofou. A mai a tātou talofou le talevaru. O na sa so oi lea o le talanoanga ma le vaenga le nei o le Samoa Campus. Ia po o le USB o le fua. Ia pe a tale valu i le tae nei. O a matau nao mai ia whaai ungo whaamasinonga mo i la tau fo i e a fia i fuala au whaasaina. Ia e pe ona i ai mata upu sa taatia i lumo le whaamasinonga. E ile si mata upu no wa ai tuai. Le nali patia mai le ofiso leo. E iai ia si tau lea mai o le fio anga o sale panga. Ia ma aua i Amerika Samoa. Ia le wha pea ua tau fia leo.
Ono ni anu whaasalaunga na whai lunga o le Facebook. Ea na ia fola ai le whaao o le maliu po o le oti tulou. Ele te tai o le atunuu le fionga i le ripa le mia. Le ala ua mōlia e leo. Mai e lo talunga sa o malanga te tau le whai unga. Ana mtanga ruenga o leo. O le tua lalo fo i lo tātou o tunuu. Ina ia whai malu o tātou whaiva. Ma o la fonga ma whamtalanga e whailunga o le social media. E ono mōri ai, oe. Ma o le a foi le ese senga o tarito nunga o tangata i nei meo whainga paki. E a o olo i mata upu whape nei e fola mai e se isi, se whao o se maliu i se whaipule o le pāre mene, po le tātou te tai le fionga le di pāre mia, po se minister o kabinet. O na le au role ia i olo manatu. Le anga e leo le ala na o mea. Pe a foi na o fai atu ma wha manino a tiri il porgalai mo le sia po lau tele. Tala noa i le isu. Wha soa i mata upu. O a fianga, o le alo manuia, o le alo ua whaina i mata upu e tula i mai. E le ai fo i se a whaina o lou ai a te tau e te whesiringi ai le malo. E te whesiringi pe sa o le whai unga pe se. You know? O le tātou ai a te tau na o lo spela mai lalo le wha vai. Ai awha o ngā lore tātou ai a te tau e whaaleanga i te maari anga o taitai o lea tano e a ma iai lo le tūlanga lea o le tau mawhaina i a fola le whao o le maliu le pāre mia po se minsta po se whai pule lang o na ota le ai a tuloa lea iai. O le pito la au o tātou o tangata lau tele, whaali o tātou manatu, whaali i upu whaaloalo. Tala noa i mata upu i upu whaaloalo le vāwhe loai. Ai le mawhai e ona tu ua le tātou pito la au, o le tātou te talo mō tātou te tai. Pray for our leaders. O le tua lalo na i le atunu, le whaonga ina o le social media, whai malu o tātou whaiva. E le o le social media, e pule a o i lau Facebook, e le o le social media e whapenao na whaalala ai, ia le oti po o le maliu tulou, te tai o le atunu, le ai e le mawhaila na talia, e le tātou porgalame ma sota manatu vai, ia la fonga whaamone mole. A tala watu ia Sowina, tui alii, tui langi Queen Away, sia o dad sa vali e fo i solo te lea, a o ulai titi, pauri tūlanga manatua, sa ai patua moa ai mātou a inga. Yes, that's another word mai ngawi, kaimi, ai pakua moa ai sa moa. Fiti to the Anafili, morning, from Mount Eden, Aotearoa, alo fatu, manuia nei tai au. Pau taina ma futa mai tātou bukalame nei fo i tai au foula tau wia. Ua lua sumana iwa minute ua te aire fitu, ia, se iwa vai foi o tātou bukalame le whawhiwhianga nei, tātou whaasalalunga whaapisinisi, o nei pisinisi ma kampani o lo so tau au ma le tau tua, a le 685 radio, ia i tai au te tasi. Tara whaasalalunga whaapisinisi, toi tari mai o whaasalalunga al bukalame o le 685 morning show i le nei whaivaenga o le tai au la tau wia. Lea ua se e mai le vana wati toe se fulu tolu minute le te toe ea ona tā leo le valu e wha moe o le tā le valu le tai au nei ea wha fonga mai mo le tātou o tunu i le toe wha salawina ea o tātou talafou mai a Nathan e Sarah ea i le tūlanga e peo nei ai ea nisi meo lo tupu i lau whanua sa moa nei fo i vai taula tau ia. Ai wha malo atu le tātou o tunu le ala usu i whi au mga aluenga o le nei fo i aso natu lea ua to ai tau nuri to tele whare whai ngā ruenga ma ofisa ma company fo i o mta ngā ruenga ma lo ia e ngata fo i lea ia o le tūlanga e peona i ainei whanau a onga ia i le tūlanga e peona ala usu ai fo i mātua e mori whanau a onga ia onga i nei fo i aso la tau ia leo tau no mai le sao lo nasa nei tai au so i fo manuia nasa nei tai au ma lo le usu ia kai manuia ngi ai nga fo tai au ia le ri wa o fa so fo wa ka ko o dire ngi so fo ia la so fo po so fo ma leola ka lo fa ko fo so tatu o tunu ta fa fia ia nga ta fo idea yo le ta po inga fo ia na yo tatu ta ma fa fe nga ia ai nga sa le vi uno ia wa talo wa se manu yo so tatu o tunu ta ma matina matua ia lo pa penau na por fala mo mudila tap i mai mo tam lawa ia le lau tele mo lo so tatu o tunu
ia sunu e mau lo fa penao na pai pele nei le tio paanga ia stai tas ia ai mesi tatu pokalame nei le sunu ia e mudi tu ele fa malo mo fa stai Nga ta voile fa talo fa tu la sunga vo ta o tuaf nei vai ngol tau. Tai le auto se la. Tai le auto se la wa. Wa pe o ia ke ro mai mate. Po le balanga. Ia, le o se malanga ese nge le uso. Ia. Wa pe o malanga mai. Ia. E kala ngo mai ia. E o ke kai au. Ia. O le. O ia malanga na. O malanga le pise. Alu fa fose ia. Ia alu fa susu. Alua? Pio lai alu fa suru. Lele winga lo talanga alu fa suru. Pio se malanga foi lele e foringa mai o se malanga e alu e lo mau kingoa le po le alu manga o le alu lai alu. So you think the guy is ready? Oh, overdue ready. O vela malanga i uso. O leo ke vai aku o ngai pe au inkia le po me ka re uso. Dale. Oro vai e ku le ka nga po me o kongo dressing room. Dressing room. O rongo winga po tu fo le fa ta pena i o ma sauni o e ta pena i o ma sauni o mo le E vai ta otoma ya. O le kala. You mean that photo? So le va vai. Le kala. La vai le uso. Ringo e umolo la kure sa ono con wale la tu fangas. Kure con fer con wale uso. O le me ka koi. Wa kele o me le fare con wale uso. So le what do you think ka koi uso? He's ready. Pau wale me la ka ke kalu. Kalsia o fai le wili. Kalsia o fai le wili. Kalsia o fai le wili. Na le wili. Le wili foi le langa o fa kulanga ma fa kamau ainga o aseka me kalo falka o kos kama ia o mera nga nga a fe pena sa mariaka ia wa foi nga ma ka ye e close que ma ku ma ngai mo mai fo ma ia la wa o akala ku sa o akala X file Epstein file ele mafainga ele mafainga enga milikeji fe mal pasco do kamar kalo fa o lo fai de uso vai a kulanka o me nga le manga koi ka kalo ia pe e fakakra fongom ka ko ia o ese fa o ka yela ngo ko merus kalo fai o le mea o le ia por aí ka ko me ale ka fai ese ka fai se confession ia afia por se fa ko ese you mean se fa ko ese no por le angi me ia o la alu mamau yo fa ko ese ia fa ko ese ko inge ia i longa alu ia longa wingo e ringa paulo fa ko ese o wingo e fies fungo fa ko ese malo e ia beko na ko fa ko ese vai o va mai tang o le aka e ave ya nasa le o ko sa mau nasa Jale malo le usu le tenu i vau manga ruenga le ya so na vele le para me savai asfalile malo foi le foi nenga lua nasa au vai a ko nga o fai me lau ava ia malo i o kala o masangi ai se au mea na lulu e te koe sele ia il tūlanga e peona iai ia le nei vai tau ia ngā fuwa e sele o ia ongo kausanga ia e o le winga kau ki kadi e hoi matang makakou ni oe o le me mari usa le ua mako uo fo ima shongo fo iari manu ma kama e mako usa mako o ai pi o le mara o tau nuru va salong le la mako o ne ki o ai pi ka ki pi o amaka ko fai excuse ku le pi ka la ngol makamuri fo ngale le va ko ele ngia fo idea va ka dia
o team mai di manu masani matu. Ko ma ko ngon ka. Wa masani Masani. I vole ko akele me o fu me mai ko. Ai o la suri afa me. Para ko mari ko kasi ko kiu. Ia. Me o ila mai la mara ko ingare wala ko rua. Ko ia le. So vole le ma vole le idol men kupu ali. Wai mo ke kulo ma ko anu mo kali kulo i ol bere i fa se. Yo fa se. Ya ma ko alu lo ku ba. Sa vadi. Ora ko vole le ku. Sala le wa. Yuka ya ko po iwa yaka. Le yo ko ya mako. Okay. O ko ve. Ia. Fanga Ora lo ke ya sa wa le ka ira wa. Tole, maka dia, kare mo, elonga kolu wa, o siang kamare ku, lo kolu. Na, sa mea ku ama. Fe me kamar, ma soli. Ora avanga. Wo lo mau ko ka. O lo sa ora. Soli. Aro fe me. Wa ai nga dunga. Ili fa apia si avare kala fa soli ili fa apia si avare mo fu ama yo. Na fa me. Na fa mo fu ama yo soli ngaka yo maku. Ke ku wa le. Me ngaka yo maku. Me soli alfa inga ku fa me. Ava oi. O pe mo tang wo le. Ia mo po ngaki la le yo wa le. Po ngaki la le. Me soli. Ola kilo ko fa ya ku skamo. Ora kilo o ko fa ku skamo o mengo e sa o ko lua mai ele lo pe fa fenga ele lo pe fa fenga fa ia vale malo ia eu ia lang mo ko sa ki era va fa solo pa u fa fe kai ele i o no ko ko Eddie Voices ko ele leva ia ale a fa yo le fa fo mai o ele nga a fai o que kofo ko mai. Ia. Alu roe. Se me le no fue ko yo alu roe. A ver que kofo ko mai ia la. A fai que kofo ko mai ia. Mai ia lo kofo le afuris. Ia a ko fai nga ma ka fo. Ia ko fai lo e fai sia tina e me. Ia o ko fai ngi me so molo gualo como fai que se le me que le ia fo. Malo na o fa kai o menga o vildia kwa o fia maua se news ore. Ia o ma ko le pi kau ka pinga. Kau ka pinga ore. O fia maua la se news. O kala la ni mangu le kendo ma ho. Fa mai a lus. So le was. O le kai au fo ni. Kai au fo ni. Fa no no kai au fo fa me. Voi ile ngafa fa popo le ava. Ora ngafa le. Voi ile ngafa fa popo le ava. Ora ngoro. Vai e pe wo longa ia. Le usanga le ava. Sau mai. Kala le ava. Ngafa le ava. E sau I mara ngifa. Ia waku me ia la ku fi ngau. Ako me so. E ma ko yo ko ia ngale ngongi ia mar sami man ma ka fa. Ia which is sa. Ia. Ta fa ngore pare ke ku silima vai ku lo. La vai yo sale. Ia peore o kalanga ki ka ko mo dong so fe me. O vai yo ko ele ia wa akar mo me ko ko. Ia wa pe lo kala o ia le pe me o ma ku yo kampu pi. Ia wa ko ia pe pol me lo kampu pi o mo kai nga kai fa. So kala fa so pico le so. E mo ka ki nga fa fo le ava le longo winga me ako e faini la nga kula fa. Winga nga man ka milo mai o fi nga fa mai. Mala nga fa mo le ava le. Ava nga ko i fa. Suakia nga I kumumunga dia I kairisa. Malo. Ya, malo le. Fai mereri. Ya. Ma sa kala ala foi ko inga foi fakoa. Malo koko. Ya, ngawa. Fu mai singa me. But I only wish Kele. Ya. I only wish kele. Ya, fa pe o su a fela o menga mawa. Le mo ke o mai. Le kunga
ke vai ko fa pengi da lo puso lo li le ngai ye la lo pop sa mo Nei. ye le fu la ka lo me fu le uso le me fu fu ngo fa ngai me le ili no na la sa fu ai le la sa fu ai le i le value le uka le se me ngi ka ko mai uso po ma uka ye ko lo ni le mau ala fu nga mai A o lau mai tau nei sa la fai. O le tō tele o tātou tangata i sa la fai, wale di fai le awa. ia O maka le leia nasa o le leia su ele video le. O le masingi vidi awa fo le ngai fai mai e. O le ulo ma le pafa a. ia ioi O le mukwa i o ka e le fai ngon masingi nga. A mukwa malu le iso le a. o ngo ki no le ka kongu Wa yo vaksori. Wa mo le creative o ka sa mo a. ia le ala mo ko bi mo ko i fu o malo a mo ko wo fu me ava ya sa mo ko uro mo ko malo lo i ko a fu si so ya di man man no mo fa ka le sko inga mar sua vai man no fa ko fere mas se sa ia ve me fa ko fere o la ko fa ko fere ko agari me alan kasi alan masing yang ama kade nga me fiti ta fa ko le dua ama vai ko le ko fa solo le pe vai display ma ali fo inga o le uno la po o le uno ko so ka mai Ko fu mal pa fai nga o le uno la po o le uno fero e man ka mai uno so e mo ka kia O leo tātou nuru walu nei vaenga o le tae ao, o se mea mai mōma le whaafonga le tātou tunu o le toi whaasalawino tātou talafou mai a nei whene sera a mai a talafou. Tātou se ele whaalau i loa a le Open Day ma le vaenga o le Samoa Campus po le USB o le fua. Le ua whaatasi mai le sui o le Samoa Campus i a le fua. Ia le sunga ia ruta, mo le tamaita ia ruta nei tae ao, o tā lofa le tau sala ruta maa rose i fumanuia. Ka manuia nei tai au, le lau fionga te taua mai se foi unasa. Lo nasa. Ia, ma lo usu au le lei ruta i lona sei nasa. E se loka, et mai ingo si tamaita i sa moa i sona sei. so al kana le sko inga Yeah. not only pretty in the mind pretty inside and pretty outside Ia, malo, good morning. Malo le usu nei tai ao. O, mal tai ruta. Manuia whaftai o le sabaliwali mai foi nei tai au. Yeah. Ia o nisi foi lawiloa maasani i tausanga ta itasi. Yeah. Pela le pokalame le whaatinoina i waituanga lona lua o tausanga ta itasi o le Open Day. Okay. Le Open Day la le USB. O le vaso nei la i las wharaile le whaatinoina i le Open Day mo salafai. Mako sentaleng i salolonga. Ia tawhai fo le whale tusi ale malo. A le vaso fau le aso tofi le aso lua fitu. Yeah. Whaatinoina le Open Day mo nei alafua. O le Open Day, o pokalame le tatalai mo a onga tūlanga lua. Yeah. Po le lautele foi o le atunuu. Okay. E atua e fia whalawi loa i foi pokalame ese lo whapea. Whaatinoina i tonu o le USB. I o vaenga ta itasi o au nanga. Mai lava le amatalia o le awa onga. Se i o lona whaiwina. E mai se foi mo e fia whaawawina ia awa onga. Yeah. E peo vaenga ta itasi e vai ina i foi o USB ese ia school Yeah. o aonga ia pe la vea ile wha lo ia whatoanga o wha bisinisi so le aso le vai ina i vaenga ta itasi le Alright. e mau whaale e whaile tua e anga i umai fo ia onga o wha ia onga fo i e tatala le vana It's open for everyone. sa Oh. le mo le lautele e amataina lai le iwa le tae au Yeah. i le fo i pokalame mo nei ala fua e ile pasi there's going to be a free pass e alu atula i sabalalo mai le fitu Okay. amata mai le fitu tau se yo le taimi fa umalia i le Open Day i e fulia lai latu i sabalalo ngai o USB E pe o le tāua ali o le mea le Open Day. E pe o ie fai le filifilinga, le sta mai titi Sa le polisi. Po a unga maululunga, e watu mata wa pe o. Lo la u ia 12. Sauro le ie avela o ke palea po le altulanga ia. Pe o le tāua na, ne mea Open Day. sa ole lei i wa pe no ta inganga e fa ala wilo fo inicio fa na te fa pe e umale i 12
le au sia tongi awa a matadia i le foundation. Pa i USB e leva noa paingal po kalame le fatatalo ina isi option whaiunga. Mona i whanau i le ia 12 la sa unia tumo le investe. Ia wale tele la masalo pe sa o pe se fa sa o me pe se o le tele la o tau open day e ia mo tau fa fifianga. Sa o le lei. Onga o USB ngai ala fua le ngo sa mo. Pe ona na au sila fia foi e sulua le ia tunu i totonu le USB le la ve Samoa. Ia i foi la nisi alam fa na mai tonga o Vanuatu o Niue o Tokelau. Ia pe foi mo Samoa e foi fa fifianga e fa ia tunu taitasi. Mana ia. Lala por kalame atoa la vole. Va so le wa le tau fa fa la wi loa. Ia o ye invitation wa ave ya onga. Ia sa o le kusar pok o le ai le fa ata ti ale po kalame le mo umanga sa ta pena ina ia invitation mo a onga ia e fa ilo i fo i le tatala le va no e wa ia le open day. Mana ia. O le o fai ale wa o lute loa ia wa sa te foi. O fai lava ia tato tutorial extensions foi na le masena fai le mole wa le sama sena fai mole 12 mole 13 tinsi le ole to ile 13 o le fa wa ia taimi nei la fa wa wina pe sa amata dia ia 10 ia 12 mole 13 ia taimi nei wa le to ia se ia 13 ia ngala ia 12 fa la wa fai ia tutorial taimi sa wa le ko se 13 no 2 years Kuso le wa ia 13 ka ngo ka le NUS ia po o to fo ia so it was scaled down mai Kusa le fika nga ia yo le 13 no foundation ia pesa o sa le so le foundation ia nga Pina i isia o ngale pi tau ta oto tala fe unga ile la to platform le te pila o te pila o i Pischapo. ia Wa e umala le Pischapo Pischapo e umale le primary ia to petiti le 7. ia So te 8 lowa e bei fatu But this was it's been years na fine media. Ale fatu afo nei atu tu na inga le lo fisoa onga. Ale ala pe wotala fe unga le mai. Wa e umalo le 7 to petiti ia umalo manga utai le Pischapo ia Ia ai o le silo tau sanga. Ia wa ai lo e pe kusa o mal Pischapo ma Robert Luis Leila o le ala o to sui Robert Luis tau sanga. sa ia Robert Luis o pena Sa ia fa pena. Sa ia fa pena. Ale ala wo to e me i meli 8. ia le primary school Ina ua me i whalea o falling au ta. No, e ilo ata ni i senga lea. Okay. Ma nei e tere tato open day. ia sa le O te loa e pine wha mau o whanau na whaile final decision o atu mata le open day. O ngai eile si o nis. Ngā o ngā e le korisi. Sa i e 12. Ai ke i alu le open day, le skausanga. Ai ke i alu aku ai o i ngā pe ngā alu aku pa mautu ai lona mawhauwhau. E umalona na i 12. Alu atu rai ngau ta. Alai ave ana pepa ngau ta. Ke lele a foi le malai le ta alo le sa pia le fua. E por sa mo ke pasa. Ke le e wa pio rai kai mi le ruta manasa. Ole ngoa sa fa ngoa ka ko lo le a onga fakoanga. Ya ole ko fakoanga. Ala un fa lo ia. sa le le saunoanga ole be foi le leva no le open day o ave matobala au dia le ngale ia 12 pe ka se fa e si taimi e ave le fa unga e fa feeling ala onga pe abakuli ia 10 ia 11 mali 12 onga e si tausanga mona fa na we 11 ele bole mfaina fa wa wina le 12 e la le si matopala me e fa ngoa le preliminary fa ngoa tula tau amatai ia usi ai lotongi ia fa wa lo foundation instead it go out. So it's more like a second chance. Okay. O se o le afu le so le open day nei ala fu. Next week. Mone ala fua o le basa fo le sa tofi la so lua fitu o augusto. Ai mo sala fa yo lo fatino ina la mo le asfarai le nei le so lua tasi e mata le iva. Lo foi inicio a onga tai tasi e vai ina ile USB o fa peona anga ia tfo sala fa mo le fatino ina le por kalame. E tatala le va no mo matua. Ke fa pe ma ia fa na ula ko matua ele mga umia o ko matua pa le ai e tatala foi mo matua ma fa na
Mana ia. Ole mania foi o lea o matau ia o totile o matua e pi tom fai la tu foi e pure la tu il fifilinga tu mai titi Ele career ka mai iki il pathway le bea o sa esse ari mera interested to me a família que ma que sa fai dia Sau eloia. Vai ia ko ke leo pili la o fai malo ma. Ape o ngai ava ngoa i o pendei. O lele mau lele ava noa, o lele wana no na tuta mai titi fa soa mai ia fa ia o ngau tu. Mau e confirm mai nano na mafofau. Ele mea ngai na ia. O le ara tu ina tu langa ia wa le ta wa 12 schools. Sulua. Sulua ia tunu i te tonu Tono le campus. le USP. Sulua tunu. Ia e pe o le tulanga le wa le wa le School of Law. Wa le School of Law, le School of Business, School of Technology. Ia wa pe o schools e pe e fo uma ni Wal mena masani tatu tangata fo e pe a fialoia. It's aida ale mo se va no te malanga i Nusila ma Australia. E pe te aru mamau e va no. Ia sa le. Ia le uma na ia ma faina e amata tu i to sanga mo to sanga no. E pe ala usually ia to sanga mo ni faina e te aru vole mo fa manga o pe pai le ia te le na va no. Or tu langa le au nanga fo ia le investor o fai mai salonga. E tutu salava ia tulanga ia I mata upolo fatino I ma salonga fa ngale visi. Ia sa le o nanga umalo fa pe on fatino ina ala fua o fa pe fo I mo sala fai pe il tala fo le o mele mo polo le fo mo sala fai. O que o fora ska miki sa va iso le ko sa ma o ia. Ma tam fanga fo ina fa na sa vai o fa pe fo ina fa tupula ia le numero fa na o fa pe na o nga mai online from Savai. Na ia. Ia le ngata ia. E fo le limited le lava no. Le fo e te mantua. Pole tonu por fata sa taluai. E se tasi o tina no fo ainga. I think po se meo I alfu. Le na fai na loa. Le na fai inga ta I alfu. Ia le na uma sau admit le pa. Le ngol tala. Ewa no tu sai ngata I whanau ia mo e foi matua ko le misi le no no foi falong jaki ke pasi ma ali tu e mau ale no e ui mo fai whanau mai Ia le whatoa no mai le si whatina o le matua o ngā Samoa campus. Ia ni Seta. Good morning Seta. Mai o e nei tae ao. Ia me foi le ngal mamau le me te no foi. Ia malo le on tamo ia o te lo le fa popo mai tatu open day ia le pe na matu tata no foi ma te le ma silia una sanil tae ia ruta fa mo Seta. Yeah, so Elua open day of Ayusapi Samoa campus la to. Yeah. O Elua na campuses. Yeah. O the main campus I Anfua ia pe na silafia Elua sunga I fa pena falta to watu no pe Samoa. Ai le fa pela la itite sa vai. Na inte pele me la watu. Sa uma me uma la vala sa mai whatever comes from Fiji, the campus, the main campus, the Biscay. Yeah, for yeah. It's what to form my lava. So, in a last meta, wife with tomati, on a fiti. Yeah. A while, Piaffa, you let Ola to Pulcalami. Or like online, Malava, yeah, course the Pulcalami. The last meta was in Verna. I'm set to Lima to turn a bottle. Man foi ele mal no fa fogo ali poto moi foi a minha unha para e fa o ya ai telefone lá pena sa no ela sugadas e telena tangata matutua eu mai lá mas ela costa e foi tangata na o palmene for example for so lá mai ia fia Ana La ya do ma tamine la fa la lo. Aslo matua ya ola ya I fiti. La tala campus. Si la tala matu tu on night na. O mana fa na la to mai to. Io. Da ya la se me
ele au sia atu e tamiti Samoa i nei. Una o free, uma available o courses and programs online. Yeah, Se vanga na lam tau fu ngale. Le au pele au faita vale, civic engineering, electrical engineering, and need specialized labs nga. Ia ngolo le o e fai pe au le taimi o tau fa why let's say the third year or like those studies. Ngolo la ia le fai la ko hands on experience menga labs so why lenta to labs o pe nga ne. Al tele au me fai atu i nei po sa vai fo. Ele fasidi le sau. Mai fa mo mo le pola me le fai ona fai le face to face le loa. Ai online fa solo a to. Pe o semester muri nei. Ma fa lo lava. Ja. Ol face to face pe ole mele yo le ol fa na unga na vale investigate. Ja. Ja avea masa investigate paperless. All right. Ona ole alo fa le environment science so vanga mala au ya. Ele na ta to investigate la. Excuse me. To lo. O investe una malani ole ko la mana. Ia mafai una fai uma pokalame online. Ele ngatelna. Ia o time falo tu mai fa na tura ele na la uta to lo moment to put em ko viki time le misela ore lo ane tamati 50 tamati ola on fa sa movement no ia la ngan ya pe ngat fa la mi fa wow ya on. So it's a dream come true for the university. Yeah. Pe a fai o se poro kalame ato sang e ma fai nga afa online. I get to ua yana lo o fio e manu atu. Po fiti foi. E a fai ya. Face to face. Face to face. I love study man. That's a personal choice. All right. But whether you go or not. Yeah. Ola le tu e fo lo fa uma. E fai ana fa. The bottom line is, do you have what it takes and do you have the commitment? Yes. But me ana la ya fai ya. It's not really the means, I should say, but you know whether you have what it takes. Que almost like an office, almost start for little, no. La nisma for angatu ngatu no. Yeah. Esa o ile o ko mangkuar kara ko inga sa va. Ping alunga kali e fia sa wa o koris. Ava ko mer ko inga. Te sa o kali e se va e mau sa we e ha nga I ka ko I le ha nga ka ko kumalo. Minga I fa korisi e kum ala e vinga ka mai ki ave ko mer ko inga va ayo se o kali e ka kusa spela mar poi o korisi mar poi le spela Ta ua te lele tatou open day lea ruta ma for e ma ni seta. Well, for the sake of our English speaking, talk to us about our open day next week, Thursday or Friday. Whamara ruta and ni seta. Okay, for the open day for Savai's is this week, Friday, the 21st of August. Program starts at 9. And for Alafua, the open day is next week, Thursday, the 27th of August. So same time. Remember, there's a free bus from Sabalalo to Alafua. And don't forget to bring your water bottle. All right. Yeah, so we have water all around on campus. So all you need to do is to Refill. bring a bottle. Yeah. Yes. You know, you see, and if I may add, there is a theme for the open day this year. Yeah. And the theme is where culture meets excellence. All right. Where culture meets excellence. And that, I think, is a very apt theme for this year and also for USB as a whole. Because it's got the two very important roles of being the custodian of cultures. Given that its region, it's 12 country region is diverse. It has a very diverse region, country, culture-wise, and also it is the premier provider of education that is top class, world class. So those two are ever married in every aspect of USB. Whether it's curricular, extracurricular activities, there's no second guessing of whether one is going and one is back. No, whatever the success is, of course, rooted in culture. If students are successful in their studies. USB wants its students to reach for the skies. Give it their all and reach high heights. But never forgetting to keep their feet deeply rooted in their cultures. And that's why the university is very successful in that way. So I think that the theme this year is very apt. And our dream is that the students realize
how that theme defines their university and who they are. As the students from small island country nations, reaching for global knowledge, while still very much rooted in their cultures and their heritages. Okay. Is it the Open Day? It's an annual event at Samoa campus. It is. What is the main focus? Because it's open to everyone. It's What open is the to main? everyone. Yeah. What's the main focus of Open Day? So the main focus, of course, is to attract students. The focus, of course, is to attract students to come in, to learn, Yeah. to hear, to listen, to feel, to touch All right. what the university has to offer. Yeah. So as you know, the university has 6 schools. So all those 6 schools, which collectively own Yeah. the programs Yeah. that the students will be learning. And so those 6 schools will be marketed during Open Day Yeah. from the different sections that are on Alafua campus. So the idea is for all the students to know what all of those schools offer and to see if that's the right pathway for their Yeah. future career dreams. That's the whole purpose. So we're not looking only at the traditional students. These are the students who are coming straight out of college and entering university for the first time. But we're also expecting a lot of the non-traditional students, those who run to the workforce after college and then realize, oh my gosh, I'm still stuck where I am, so I better go back and learn, get a degree or something. So there will be a lot of that. And then there'll be, people like mature adults, because you don't just there's no one way of that you can be admitted into the university. You can come in as a mature student who had worked all your life and then decide to come back. So there's that criterion that you can use to enter the university. And besides, of course, the main one of your own merit, your transcripts and whatever from other universities or from high school. Yeah. Okay. So the whole purpose is to attract students, for them to come in, decide whether this is what they want, this is the path they want for their career goals. And of course, we want numbers. We want to continue to grow. Yes. The university wants to continue to grow and not die in the very near future from lack of numbers. So that's why it does what it does most, and that is to open its doors to the students to come and see and be attracted, hopefully. Well, you mentioned before, Ruta, it's not Open Day is not for students only. It's also open to all parents. Yes, Oh, yes. that's correct. Yes, because parents also has a great bigger effect on their children, like deciding. But for us, we push for the students to go where they want to pursue. Yeah. And what they feel like it's what they want to achieve in the future. All right. Malo, whawhatai. Ia wau le tau te toi tala noa fo I malisi vaenga o tau tai au. Whawhatai tele ruta ma ni seta me sia lau te vatu lai ma losi te me te whea o ngai ni seta. Ia, manuia ia whaivala nei aso tala toi whewrai fo I tai au. Tai lava I lua fio. Ia lava singa o mole nei aso. Ia la nei Te whawhatai. whiro ai Open Day? Ia, Open Day. Ora nau whawhonga mai mo le tino o tala noanga mo sui le Samoa campus ne vaenga o le tai au. Toi mo se isi tala noanga I le afo le fitu I le tai au a tai au. E rado se atu whawhiwhianga mtaro whasalong whapisinisi nei tai au. Tara whasalonga whapisinisi ina ua se marawala wati leo toi se 5 minuti o na tāle o le iwa I le nei tai au. Taro se mai whamnianga o se fuamas whanau whamonia toi le tolusu whatau sanga matile so whai malo manuia telo tolusu whatau sanga I le so. Ma pe fwoi 5 suto sanga I le so se le Tina Brown. Ia mai se fwoi 5 tau sanga I le so vai o le alofa a leifi. Manuia tele ia asa soifua ma so whanau. Mo le mamalo le tātou atuna o ia o whailonga ma whaamanatu asa soifua ma so whanau I le nei fo I aso lulu na tau ia. Ia wa uma fwoi ngai masi ngā liu nasa. Wa uma masi ngā. Umar kausang. O asawa. Au kuso ia. Au kuso Setema. November tese. Ia, Koe wha kausang. Koe wha masi ngā. Iyo, nganga le salo ka miki karo mal pesio kisimas. Ka sa le ia o. O lesi me ka e pa o pese ki si masi ave texile. Ka whai loko me. Ele velo ka miki ia. Ave te ri tausang. Kusa le whaaturanga ina I o aso whaamanatu o le atunu ule we nei. Ta ilo ia oe. Kusa le whaakulanga le sa iai sa kaunga ka le loko meki. So o mai e lo le mai kirisimas. So o mai lo le mala sa tina.
Ia piko ina lo la sao kama. O e la swinga la wel te min. Uso longa kolu le se le sao tina. Le wa me in merkas. Longa lua le lo ka mai. Longa kolu Christmas. Ala longa fa la sao tama. Ora ka wo fier ka ko sao kama. Al mere ye sa ora sore sa kama so ka piu fa ka si me haru. Oh, ka lo fai. Ia fa ku sokoro so e pe si aso. Ia o nga ke aru Ke sa kama ya soma. Mara ke aru o ere ke aru le fa mo ko ka ko ai o le ho kongi ka ko e kala. E kiri mariero wala Amerika au audio ofu e la ke moi e ala e alu ai kan kan ngoro moi nga Kai no fa. ai kai o ma kai o pe os ko ken ke fa le nga o ma ko ma e ma fa nga u de so fe ko suri kanga me ia nga me o me nga ina saka manga kasia al me o ko le fai aso aso Ia sa vai se fique. Sa vai se fique. ia fai le me ai Ole a uli, ole ka mea. o ka mo ka fa mo ala o ka mo Sa ole nei tina. Ole fo ta tu lo inga le ta u ole sa o tina ai. Ia ai o lo vo ia fia ka barka ko ikupa. Ale jo se tina ia. o ka wo no inga le menga Vai o ye. ka o ye ma le kolu aso so le ale mea la le o ka gofora e fai au dia ka miki ka e ala so le fai mea li pile ko ka fia fusu le au ele vai mo fia Ole mea mali una sa. Ia ai ono tātou a le tu pāwali i pie. Kailo iai. Po si mea foi le piu ka ku maka nganga i le si kaimi. Ai no fone to e fua whaane mawhau. Teimi o tātou laiti. Sa o tātou mātua mai sa tina. Sa whaine auri rea. Ia aho o la keimi o lagi. E kuria o e ke aru auri rea o fua o ngape. Keimi o lagi. Ai nga ua makua ma. E o kau ngal ka ngā mea. Ia ai ka ngā mea. Ia wai whakalak whankalanga ia. O ngā ruenga ia sa o ka whaia. A o whaia o ngā seo kinga. Ia o maka i ka whainga o mea uma. Whe au o kengi o whe au o ka. Ai a o ngā makukua. O whai kai kōrua. Ai o maka nganga mga o whai uma. Whawhinga whe au ia. Ia o le whasia fu ngā rea mai ia. Mai sori. O le kala rea le whe mei o umanga mai o i o whe au are. Ale ki ngā ma whe au kama. Si ngā mea. Si ngā mea. I le whapeari ngā wari e whakua ai. E ku ngā whaingānga ngā roke whono ai rea o ngā kuspaia. Nā o kuspaia o tamau leu no le ai. I fwe a la whe au wha au no le ai. I fwe a la whe au whatira. E sa o e kala isto me kinga o alu lako kinga. Ala ua vidu waso ako o alu lako kinga ni fongo lako mafka. O fia ai ka meki waso ako e le fia ai. Vidi do ka meki lako kinga. Mami, hungry. Hungry. Ava au mai kinga. O ai ngako ka ma. Mai, he's hungry too. Ora vai pia ai tatia. Ia e wha malo whai o le whaiwa. Ngai ti nā. Sa o le leia. Le ho tātou mōni mawina e mau popo ane i meo asosi o mafutango e kā le sia. O whaiwa lo filima o tina. Tina le rei. Tina le rei. O e se meta o se tina le rei. Ia wai, ia makawia. Ia ili ngā malai. Ia o ngā umatina. Ia? Ia makawia. Mare ko inga ki ngā huira ngā le kama wha marepe mafukanga huira. Ia kama foi o lea. Kama, ia pare o tina umai e au ngā. Ia ole winga foi o tala.
E pole hara malo se o tātou tama. E. Ai pi tau te rilifa Ele tua lalo. Ele milo Pi milo. kau le au mai le leo. Ele milo lo matu. Ai ma losi o le leo. Mea. Ia wa pero va kainga la. No maka ku sia kanga le kupu. O ke le kupu so le ai am. O ku le anga ka fa ngokor ua. Ai me ku ke ai ya se ya le fe me o ka ko pes fisherman. Alla se ya. Me alo fare kupua. Ako me kupu. Ai mo e sa me. Mate, this is the biggest catch I ever have. Le wo sa we mai ro. Ya, ko fa ku para au kama sa. Ave se fa fetena. Ia. O le ala vaku al fa fetena wi. Mo fa fe kai. So le no ngalu sa do mal fa fine. Sa do mal. Ko lu tu. Ma siofo. Ma siofo fa mai. Ale tonu no ma fo fa. Se va ai ele. Se va ai ele. Se va ai fa fetena wi wa ngofo ma ai. Ora so kama o ainga e fa pukua mai kinga ai. Ale wa ave ngai kaskile Ngai fai va. Ora me ko me lo fa fe e fa tuanga ko me ele me fengo ve the king is already gifted. Me okay poli ele agora vai me me para o coisa. E fai no rai. Se a foi, e fai no rai. Se fine ele se ia fine. Se ia fine le. A fa mai ele ai ole a fa mai ole meio. A fa o ele ai la o manga ori a fine. A fa si dia ko e fa pe mai ole. I ole ia fine fa o ele la sa no mana ole ia meio. Ia in that way. Como ora ora me ko. Le aikia. Le aikia ma sa fo. La o le fai fai ko ora. Koi kuri ia koe au. E ko maa marku. Ea mai o ranga shot. Ea kuruku. Se kari mea au sir. Se po ia Leia. Mo ingi a ranga fema. O fai. Nau a fionga it's not a male. It's not a female either. But it's a hybrid. Le ai la longa winga ka me o sei a ese ko va ko e mai si fa fete na wi to ave ko ave ba no fete na wi sole ro ko finge ma si fum kwai ka la ve ko so e pa u le ko ni kasila le ko ni kasila mai le tanga fai mai va ru afe ko u le fa fe ku le fa piki lunga ma kasila I feel men musu al masiof. Mai vai, he's so greedy. Mai pe a kula. O e raku au unga pe saru fale pe raku e mangai. E se vai o rai kanga varu fe a ko e kango nga. Pe me para o ye so le ko e vala au ora ko. Fa fo i me. Mai le vai ko so de o ska selfish. Se me ngale ko le ki no le ki le o unga I. E raku Anga moi ingi are fai mai. Mai ia soifua o na o fionga tupu. E si la ele koi. O le pito I lunga. O lo o iaile ata o lo fionga. Fuli le koi. O le si pito le koi. O lo o iaile suafa o lo fionga. Walang o pikia le koi. Walang o pikia le koi ni ke o laku. Laku se si kulunga le koi. Lunga fofonga lo fiong disrespectful o pikinga lunga koi o mangu I ku se fo lo fa mai me kopu ko e fai kau mai se foro lo afete na winga o ngore o fa longo o fa tuanga masiof Ole ala le moral story. Sometimes you listen, sometimes you don't listen. Le musu ale. Musu ale ka le la monga. Musu ale. O ko fa finge. Ai pa wale o kai mi lo mai oe. O le kai mi manga o se ko nga. Ngale wa avile I nga ke ai. O ya ngale wa avile.
Le musu ale. Ya, malo. Musu de le nge ya se lulu. Le va to a. Le lesko inga. O lesko inga. Yo le va so pe o malo. Tra fa inga ruenga malo. Yo vai pe a vai so pe lo pe o kau mo se fa sininga ole. Ku pe mo o vai so. Musu ko inga e whakiriro ngā lofa rea susa. Iyo e. Whakiriro e spurua. Ai, wara musu e whakiriro me ke pinko. Ja, sa o le leia. Po la vo le fia molore ko inga e fea. E milo ai mama. Le leo anga e tau le la monga. Me se la ka me kiki vo le mo fa sala so o ko inga mo. Na fa met ko inga. A ngei mo o unga. O le unga la ko inga le o ngei. Kuri. Kuri malong ko lua. Ke fai yakor nga so a ko le se lo makua. Nga ke ia le pika ngor ka wa. La fai akor ko inga. Ola. Siap kama. Siap kama. Alo nga sa fa la pese lo ko ala sa fa kasi me siap kama. Ka pese ala ia. Le. Alo siap kama. Yoi, sa oi. Falu kalu kali. Ya vala u kali pu vai le sa wala ni ngo fu America sa wa se kali vala kalu. O fer me la kuria ke ko me ki. O ya kuria. Lai va talo va mai al Tuiviti. Ratu le ya taua. Taua, ia, nge ia ngalo sa wanga o tanka nga ki sa ma ve ia. No se nga tanka sa ma ve ia vanga o nge ia ka kan. Makina. Wa vai le mele ku. Wa mo kwa ise ko nga ngule o si ma ia te. Ia o ngungu nga mole ai o le fa so. Ia never me. Si me alia. E wa se mangu e fa so fo le ma. Al mela le lo ai fa le kau kon continua ba. Io le kalanga. Io karia nga fa le isichi. Wa mal mission ale. Levo ke ko karangol mission ale. O levo foi pasangi o vai missionario pasi ko wa inga kan mala kapol. Pasangi wa mele wo ile school el missionario. Wa yele me fo le school el missionario. Wa le ko wa umaron kapolo mai o school mai I fa Samoa. Samoa o fiu. Ale ora school ya. Wa yele me fo le ora ko fa ya. E uma. O fa la poko la I ora ko kawale. Paso muri ya fa u ko. Ai fa I la ko ngai la ko twins ia mangira ko me ai fo ia I le. O le school al missionario le ia ma patia. E ai o le school ia school fa kasi la le school nga tsunami. Wa pe le Mike school le. Wa ro ke vai ko ie o le wa patia I. O Hawaii po Amerika nga o la ko tsunami la. Tsunami por aí nga tsunami fo ia. Ia missionario. Ia nga patia. Ia longa winga la ia lu foi la. Ia longa foi la wal pa ke ka ma se ska vari fo. Ia longa winga la wa esa o kana la wa ia le so tuna mini e fai. Pa uri ka kai ele wa makaudia ku makavari ka ia makaudia la. E la ali so arlo I le sfuru waru pu ia ise longa o tawa ke e makaudia le ma losi le amore ako sa vadi Pauare ka nga amo le ako masavaria e sau 6 under ka. Oi. Pakia. Sampi. On makua penso. Ya o vai aku o umar samo open le kiki ka me ki fiki nang malo. Mai kiki ka me ki fiki 19-year-old. Ma ngai ko kire foi ngai o ka ko ngai ka ko manufura tunu le ngai compete o la tu alum fa nai. Nessa iai le allo le sunga ya apen. Okay. I think pe sfulua pe su tolu tau sang. The youngest was 9-year-old. E loa le karga me kinga le 9-year-old am kau kia. E ro pe su fa I fo su lima ka me kinga. Le manga ya suingi. O le form.
everything. Are like kiki. Ka e wa o me ala la Yes. iti. Lai mga o le foi o ma kawia no fanga so le tuna program le van ma le so van o etu de Ia. I life Oi, o ka soi fuai la. Ia o la so fua I life ia o la so fua I life ia o le sunga ya pop so na tu la le vaninga ania le tuna program so la foi o i le pathway e o ngai fiti Ia. e o ngai fiti ia le tuna program ma nei pai mo pe o kai lone me ku I vale kingo la kapi but you know this is the only sport you enjoy it at your teens and you will enjoy it Ka makua. 60s, 70s. Fiku fa nene le sa mau le PPS. Ai ka. Ia fa nene. Ia o isi fiku valu. Ia lai ka valu. Lai enjoy ya. Ia le venga kon ko la kapi. Le age nga. Nga age. You know, nga ma nunu ale wo lechin. Fa. Ke ro nga ka me ya ma nunu. Wa ko ki la pe ko lu di ma. Koru valu. Ia. Mitai. Mane. Wa ke ka vo ya nas. Ia o la o me sinin ka ia o safari. Safari fa. Ia safari fe ia le be se fulu ala polo le lo. Ia. Alex safari. O ke kau popole ai kukusala u ka markar ko inga foi lenga. Lenga kar ke mi fa ko akakala ile. Le ka of course le I fale aka. Ya man kua e o ke ile karima lo sko inga ko aka lo fo ile ai. I kua sinale. Ai kofu ko le pol. E o I fo ngira ka usu. E ngari fo ko aka lo u le pol fa pengi fa mai. Le anga ko inga ile mafau. Kele me ka e anga polo ale ka mai ngai sinale. Ia mo ka via la sinale. Ka via sinale ile nai no la pa ngai ia ko e masenga ka ko nga le nephew o Tuatangalona le ua fai ia le afingi la kali o ka ko kamola lau ui fa sa mikinga o nursing so le to fine o Tuatangaloa e sa le la I ni tamitia pare faksor ma ko fai ko nai no la ma ia o le iwa punga nei numa ia o fa minute le te le iwa manu o fai nei aso nasa ia manguia foi ia tatu a pokalame fe o tol tatu le tioli nei aso ia ma futa foi na nei le drive time ia ma pokalame o tol ia manu te le ina le fasa usango foi tatu o tunu ia taulunga pokalame on le 685 morning show nei tai ao manu ia tele ia le aso I lava singa foi le tanto o tunu fa manu le tua fa so foi